Hello, i-share ko lang po ining teaser kan district consolidator file na tigatrabaho ta. So, kung ika ay sarong elementary district nurse, kan DepEd and igwa kang saklaw or kapot na mga several schools sa imong district and gamit mo itong school consolidator file na share ko ka ito, then matatabangan kay kaining district consolidator file tanganing makonsolidate mo sugabos the schools kan district mo into one file. Okay? So sa ngunyan, ipapahiling ko kung paano siya nagatrabaho. Okay? So inot muna. So ang inot nagigibuhon nindo ay ilalaag nindo ang gabos na schools for consolidation sa sarong folder kaiba kan main district consolidator file. Itong folder na ito kinakaipuhan may pangaran na per school data. Yan. Okay. So buksan ta ini, tangani mailing tang sample. So digdi sa folder na ini, yaon dyan sugabus na data kan schools na mo yan indong i-consolidate. Okay. So sa case na ini, igwa kitang 28 files. So corresponding to the 28 schools kunwari na i-consolidate ta. Okay. So ang idea here is mabukas kita kan consolidator file, magtaga pindot ki button, magtaga halat ki dikit na minuto, and igwa na kitang consolidated district consolidated report. Okay. So buksan ta na ang consolidator file. Okay. So inot nagigibuhon kukunin to so mga school names. Okay. So yan, so gabos na 28 schools na i-consolidate nito. Yan gabos yan digdi. Okay, 28 po yan. Gabos. Okay. Control A. Yan, 28 po yan. Okay. So, pag nakuha nito gabos na school names, okay, so sa ngunyan, wala pa po yan laog. Gabos yan. So, ining mga sheets labeled 01, 02 hanggang 30, ini naga-correspond sa mga schools, okay? Sa data kan school na i-consolidate nito. So, since igwa kitang 28 schools na i-consolidate, hanggang 28 lang po ang ma-occupy niya. Pero pag halimbawa, igwa ka mong 15 schools man sana, and then hanggang 15 man sana ma-occupy niya digdi sa sheets na ini, okay? So, sa ngunyan, marireparo nindo na 0 pa po yan. Wala ka pang school na nag-consolidate. Wala pang data dyan, kundi panay 0 pa yan. Okay? Okay. So, ang gigibuhon na nito, pag nakuha na nito ang gabos sa schools, okay na, pinduto na nito ining auto-consolidate button. Okay? Sa tawang ka mo kisirin ka ining message box. Would you like to automatically consolidate the NS reports of the elementary schools in your district? Pag pinindot nindo ang no, iyan ang maluwas na message. Okay? Magmano-manong consolidate ka na sa nalugod tabi. Okay? Okay mo yan. Pero kung abo mo magmano-mano, then, imbis na no ang pinduton mo, yes na ang pinduton mo. So, try tang pinduton ng yes. Okay? Yan. So, sa ngunyan, nagtaga-blink na yan. Okay? And tigabasa niya na, so kada school data na muya mong i-consolidate. So, ngunyan nasa second school na siya, and so on and so forth. Okay? So, automatic na po niyang tigabasa ang mga yon. Day na po nito kay puhang buksan, so kada school sheet or school workbook para lang mag-copy-paste. Wala na po kamong ika-copy-paste. Uyan na po. Automatic na po siyang nagatrabaho. At the convenience of button clicks lang. So, magtagahalat lang po kamo kidikit na minuto, hayaan lang nindong magtrabaho ang consolidator file. Okay. Hayaan lang po nindo. So, inurasan ko ini dati. So, ang 28 schools na consolidate niya gabos. So, magpuon kan pag-click ko kan yes.
hanggang sa matapos sa 28 schools, nasa around 2 minutes and 30 seconds. Okay? Sa sarong laptop po yan. Siguro kung ikaw ka mong mas powerful na machine or desktop PC, mas mapapaiksi pa po yung waiting time nindo. Of course, magadepende po yan sa number of schools na i-consolidate nindo. Kapag halimbawa, dikit lang ang schools na i-consolidate nindo, dikit man po ang waiting time nindo. So, digdi sa demonstration video ko na ini, ipahiling ko lang na kaya niyang mag-consolidate up to 30. So, sa case tang ini, 28 ang pinag-demonstrate. Okay? Siguro naman, di man abutong 28 schools, ang maximum schools covered dito sa district nito. So, pwede po nindo ining ma-utilize. Okay? Magtagahalat lang po. Magtagahalat lang. Matatapos din po yan. So, sa puntong ini, wala po kamong ihiroon sa laptop nindo or sa machine nindo. Halayaan lang po nindo siyang magtrabaho. Okay? So, wala po kamong bubuksan ng individual school workbook. Wala kamong ika-copy, wala kamong ipipaste. Siya na po ang automatic na mag-ibo ang gabos. Okay? So, ang mga data po digdi, ang mga sample to digdi ay example information man sana. Okay. Okay, just to show you kung paano siya nagatrabaho. So, nasa letter S na kita. Saban. Okay. Okay, nasa San Antonio na. ES. Yan. Saro po yan yung tigabasa per cell. And automatic tiga-add. Then saka pagkatapos kainin consolidation, tatawin kanya key District Consolidated Report. Okay, sa letter T na kita, Tablon, Talisay. Okay. Example ko po, so schools, kan district ko, and then dinagdagan ko na lang yung mga fictitious names of schools. Siguro mga, kasi 23 ang schools na covered me sa district, and 2018 So nagdagdag nagdagdag ako digdig 5 sample schools. Okay? Halatunta lang po, halatunta lang. So, para man pong binisitahan ES sa OWAS North District. Sa mentioned, example lang po yan. Wara din ki Waling-Waling. Okay. Example man sana po yan. Wara din yang ki ES. Okay. Ayan, natapos na po siya. So, pagkatapos kan pag-consolidate niya, tatao nga kasi rin kaning message box. Ano ang nakalaag? Manoy manay, nagpindot-pindot ka lang, igwa ka na tulos consolidated district report. Pasilon man siya na pag-adi. Okay? And then some other info like Excel VBA macro automates repetitive and routine tasks at the convenience of button clicks. Undeniably awesome. Okay? So, I hope this helped you. So, click lang po nito ang okay. And yaw na po. So, data for the 28 schools. Okay? Number of schools consolidated, 28. Ayan na po. Okay, siya na po ang automatic nag-consolidate yung gabos. So, this, for this example, igwa kitang na-consolidate na 19,110 data. Individual learners data. Okay, so, bukod po digdi sa district consolidated file, igwa mo po kita ki breakdown kan severely wasted and wasted. Ayan na po yan. Naka-breakdown na yan. Wala na kamong ka-copy-paste pa. Okay? Bukod digdi sa SWW breakdown, igwa kan breakdown kan number of kinder pupils na igwang normal, overweight, and obese BMI. So, kung natatandaan nindo, pre-pandemic days, so PPAN. Okay, PPAN. And bukod din yan, digdi sa PPAN, igwa din kitang sections per level. Ngunyan, para mahiling nindo po kung ano ang laog kang kada school. So, inibaga po sa mga schools na pinagkunyan mo, pinag-consolidate ta. Pag halimbawa, muya mong dumanon so data kan Kadawag Elementary School, Kadawag ES, i-click lang po nindo ini. And maduman na siya sa Kadawag ES. Ayan. Okay, ayan. So, example data man sana po yan. Okay.
Okay, aduman kita tiraray sa number of schools. Halimbawa, gusto nindo mailing so data for data kan Yankee ES, i-click nindo ini. Okay, aduman siya sa Yankee ES. Yan na po. Napakadali. Mapindot-pindot lang po kamo. Kapag habo na po nindo ini, click lang nindo, clear school list. Tapos, kung muya na nindong i-delete yan, kada saro dyan, automatic, ini ang gagamitin nindo, clear all sheets. Pero pag halimbawa, saro lang, clear lang nindo yan. Dudumon lang nindo so sheet kan particular school and i-clear lang nindo ang data. Okay. So, 0 na baga po yan na day. So, ilingon ta sa, dapat sa district consolidated, imbis na 28, magiging 27 na lang. Hilingon ta po. Okay. Yan po, 27 na po. Imbis na 19,000 plus, 17,000 plus na sana. Okay. So, nganyan, pag halimbawa, mo yata giraray mako aso data for kasubago inito, APAD ES. Okay, so under sheet 01, i-click na lang po ang fetch data. Yan. Nag-automatic naman po siyang mag-fetch kan data. Wala na po kamong gigibuhon. Okay? So, pira na gabos, 27 kasubago, dadagdagan naman kisaro, dapat 28 naman. So, ayan po, 28 na po. So, kasubago, 17,000, nadagdagan naman kan data kan school for sheet 01 or from sheet 01, dapat madagdag man po yung 17,000. Magiging 19,110 na naman. Okay po? So, yan man sana po. Sana po makatabang ini sa Indo. Release na po ini soon. Salamat po.